Kini ketika orang dari Shillong ke kubar pulih di isyari nak kendri. Kimat bukan sanjung kubar kilong. Aji menjur ke kenhu menteri ke sarkar jala ban menteri kami ke Meghalaya Integrated Transport Project ban menteri ke buat dan ke sarkar ban Simram. Ki ke jingdan ki bayo ke jingpang coronavirus syakasis pak lepik nyoh kari. Ong menteri ke sarkar pedang jang kadap karyang baka jingi abha. Habedeng ke sarkar pedang bat ki jela jong kalam stemi ini kan kerla nak san phol la san phol syak khandai la chipho. Simra ke sarkar asam menjuruk ki nong nongan nong baki lingsun bang khangla jingi bet ke jingpang COVID-19. Ki kubar ki bamia. Kekenhun ti jong sarkar jela ke jingi langin kasi kala aji menjur ban menteri kami ke Meghalaya Integrated Transport Project MITP hakabaon nak ban kampen bhai ke jeng penyeso lingba ki surok ban kiwi ki balak ban ketiu ke yok kot hakan ke jela ya ke Meghalaya Integrated Transport Project ke sarkar ke menteri kami lingba ki jingerap jong ke sarkar pedeng ke balak rai mensimram kumbalai $4 million bat ke sarkar jelaru kan dan mentalang haka ban bay pisah nang ke mentaki projek beper-per Hakoi pakaliang kekenui menteri kalau aja menjuruk nak kementaban penkelai ke Meghalaya Fiscal Responsibility bat ke Budget Management Act Al-Hajat Meriu kenang maka jela kena menteri ke Rukam Simram ketkum ke jingitu menteri bapak yang tenat pathai jingtip ke sarkar ujim skia sagma kini ke jing penkelai ke teka kan yarap ban menteri ke board yang sarkar jela ban Simram nak ke saupan iwa nak ke shispa nak ke gross state domestic project Kajingdan jung kibri kibayo kajing pang coronavirus kani kari kalak kiyo sya kasis pa lai punyungut kani kalongkat kum kajing pentikna limba ujoin sekretari ketenat kakot kakya kasar kapedeng Ulaf Agarwal laong bakite ki sis pa lai punyungut sis pa lai kat lain kidai kinong India berapsangut kidai kibari u Agarwal ulai tu kaladan sakawai pat kajing yap na pedeng ngan biang kaladan sakawai pat kajing yap na pedeng ha Maharashtra Bat uni ubayap udoi baju le jengai bahasa Dubai. Kum tahu Agarwal ong badan kam menbuat nanti kendon ke bapen mi nak kebentaban ya terilang betul kami kani ke jingpang COVID-19. Ula kenturu ia ke Indian Council of Medical Research bat kiwe ban pai ikibri ke balak banyo kani ke jingpang klam dan kam jingsio. Hadu mentau ong kila dan sis pak teli ki call center ke trikam hakai hari barok kawai. Kenang banna ban ajing tip haba mi kino ke jing atratin hakabai dewa kani. Ketenat Health and Family Welfare kadai kebala ajing mut ikipet da ban but kising jam jingda kibrap tha khanang bala ban ajing dai la de na ka jingpang novel coronavirus kipai wa kidan kam ban sange ni simenta ne den haka jaka babun brio la dau brio don jer ho bat kishin ma uran ni ki kidan kam ban kere ki jinge jan ki pan la tharu bakim dai ban ta ki khamat ki khmut bak shin to khlem da sat khu bha ki ti jungki dan kam ru ban kere na ka jingbia ba thar ka jaka pat ba Baru kidan kam ban sakti man nak puat dak saban bat ko lani ka jing sakti ba kentu ba khle ka jing dan kakian kalong ka badan kam ru bandala ka jong ki khmut ba ka sentur dak ki rumal ni ki tisu haba sindia ba jerho ki tisu ada ban penekam de ban brat no ki jaka brat nyut badan ka jing tap la dak ki shit semjing ia badan siam ba jerho dan kam ban ipin i doktor mador haka jing ipin i doktor dan kam bandang dak ki mas ne ka dak ki janya ka sentur ba ka khmut Nakaliang katanak kakoi kakya kadai ka berabu ru kinemba ba om dan kam jing siu ubalong si hajar ni fusan halor ka jing kwa jing tip jong kiri pat ba be de kan ka jing pang coronavirus kumjuru kadan ka email di ka ba pelat ba tip kum kan ncov alhajar ka khandai @gmail.com banyak jing rap be de kan ka jing pang Menteri Berikmi ia kadap karyang Narendra Singh Tomar minta kasih ra ajing tip hakmat kaluk sabha ba ka jing pha halor ka jing ke baju mang pedang ke sarkar pedang ke jela kalam stemi ini kan kadi kan kelano nak ke baju long kata nak san paula sak khandai paula spau kani kan yarap ki bubun ki jela ban simkhia halor kani ke skim long ru ban pembun ki jungthung bat mang ki jakarep bat pensuk ikinong rap halor ka jing prikam ni kan ke skim nam takiwe ki jela kani ka jing yo bha nak ka jing yo halor ki marrap kandang peteng ban long san paula san pau Utama ong baka Pradhan Menteri Fazal Bima Yojana PMFBY bat ka Restructure Weather Based Crop Insurance Scheme RWBCIS kadai ka baju kni thu manna ka por khan tam ka jing ya kendu de ki sarkar halor ka jing na Menteri kamiki
Menteri Rang Badu kani kari Menteri Rang Badu kani kari Narendra Modi ula aji ngero ekam baladon bentah kilat pathai khubor halo ka jingpun sepyang jinte by day ba coronavirus hakani kari. Menteri Ketenat Parliamentary Affairs Pralhad Joshi haka jingkra maginong thok khubor ang ba Menteri Rang Badu uday barap thai ki MP ba kene chalaki jang constituency jangki ban pulang program ajing tip by day ba coronavirus. Kumjuru rap tha ba kinyarap ikilat pathai khubor makin ajing kai ki ba halor kani ka jingpang. Menteri Rang Badu ula ajing mut yaki halor ka ka badan kam bat ka ba on dan kam mane by day ba ka COVID-19. Kasar Divisional Magistrate seorang Civil Division kalau penjadi tekam ya ke section ibai saw CRPC kadai wa penjusur nak kadai ka ba penjusur nak jing curfew na habarok ki jaka ki bahap Pakasela Police Station kabaan sedang naduk kepon ribu jam step haduk kepon sepau bejim miet jang ka khat pratarik urber hajar apau batkan petang yang pan naduk ka sepau bejim miet jang ka khat pratarik hajar apau habarok ki jaka ki bahap Pakatelap Police Outpost bakentuk ha ichamati la penjusur ka curfew ka ban sedang naduk kepon prabu jam step haduk kepon san bejajan miet ha khat pratarik urber hajar apau bat an petang yang naduk kepon san bejajan miet jang ka khat pratarik urber hajar apau bat barok ki jaka ki bahap hapo Bolangganj Police Checkpost ka curfew la penjusur ka ban sedang terikam naduk kepon ribu jam step haduk kepon san bejajan miet jang ka khat pratarik urber hajar apau bat an petang yang naduk kepon san bejajan miet jang ka khat pratarik urber hajar apau tat haduk da pemi pat kibai ki hukum. Officer ka Block Development ng Stan CNRD Block ha District Jangka West Kasihil UCP Maukon hakani ka singing kong baladab ula pli ka drop in center balkumjur ula pli ka detox camp ba post ng Stan uni bidu ula ajing ro halor kani ka jingsim kya jang kaning ng Stan Presbyterian bansim kong bini kisinja bala banyarap na ptakito ki badung kam sisya ka jingirap na kiwepat halor ka jing tha thmala ka jang ka jing im kani ka long ka jingno sinyang ka bakra na kalyang ka balang siya ka imlang ka salang bat kani ka di ka mabaro ki dan kamban ajing ro laong umakon ubala peteng bat ong mangimday man pet po ikitu ki brio ki balayat bakla la ka jong ka jing im hindai ha jaka kani dan kamban yarap ikiban wat ka jing im ka bakham ha bat kham janai kani ka senta ba kani ka detox camp bas posting kan thi ba pnya ja ka New Long Stan Presbyterian Church ba play ha Urban Mission Office New Long Stan ha ka jing mi na kamta ka ban ajing yarap ikitu ki brakerni di drop bat kiat khnang bakila ban sedang biang ka jing im ka bathamai kani khubor ka wan spina ka All India Radio Shillong. Menteri Rang Bak jelas Assam Usar Bananda Sonawal kani kasi ba abaladab uday balakmi biang hakabayday ba kajing pengkret na kabenta kajing yada na kajing pang coronavirus hakani ka jelaring kat langbat ki he sarkar nakaliang ni menteri ula patha ba kini kisinja ba shim bat pentri kam haduk kam ta kidang dan kam beteng bat buat perking pha bat barok kinong nongwan bari ki bahiar hakikat lingsun kani ka jela Assam ki de banyat lan na kajing sya jurip halor ka jingla bangat kani kajing pang coronavirus barok kita nak suka berper-per ki dan kam menteri lang kanang wala rekam barok ki mat badan kam nakaliang usunawa la tharu ikipulik ka Assam makin perking bha ka jing pahara ka International Land Port ha Sutar Kandi Karimganj Daranga Baksa bat Makachar ka district jong ka Sau Salmara usunawa la tharu badan ka jing khmi biang baman na ka singi halor ka long kaman da ki he badik khmi kat ba ompat kot ka jing ma na ka jing la ban ngat ka jing pang kasar ka Assam ka dewa simrai na kamta banjurup ikinong jangan lumba ka lingsun mat khang lat halor ka jingpur ka jingpang COVID-19 ki dukhat ki balawan banisin mentah ka AIR talk show कम पर संतोष कर सकता है